Salam Rosario Maluk Sira, iha episódio dala idane. Ita seiba fahe ba malu, oinsa hasai oração ba itania Arcanjo Sira. Liu ba São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, nomos São Rafael Arcanjo. Banhira ita hasai oração ba anjo São Miguel Arcanjo. Idane ita sei husu proteção, guardião, ba isi no clamar, ba ita ida nomos ba ita ne família sirahotu nebe helahe uma. Exemplo atu hasai oração ba São Miguel Arcanjo, simples los, ba hira ita halo teho di padre, ita bel continua temi hanesane. Anjo Miguel liurai bot, nai ulun soldado la lehanian, segurança ba ema hotunya clamar, halakon anjo atsira. Aminha liderança anjo Miguel nebe ami respeita, nebe aman maromak haraik ba itabot, perfeição no virtude bediak. Ami hofiar husu itabot ni ajuda, atu hasai ami husi mora sira no buat at hotu. Hodi itabot ni segurança be perfeito, halo ami atu serbinai hofiel lor nian. Harohan mai ami anjo Miguel liurai igreja Jesus Cristo nian. Atu ami bela hola parte iha Cristo nia promesa. Amen. Hafoine ita seiba reza tuir ami aman ida, Ave Maria ida, ho Gloria ida, depois ita temi São Miguel Arcanjo harohan mai ami. Ita remata fali ho di padre. Quando ita hasai oração ba anjo São Gabriel Arcanjo, ita tene katak anjo nebe comunicação, anjo comunicador maromak nian. Ita tene ba hira na infeto atukus mau Jesus Cristo, anjo São Gabriel makaluri na maromak ni mensagen mai hato ba na infeto Virgem Maria. Tamane ba hira liu ba ita sira nebe maka hari umakain karik oan sidak mai o sidak konsege hetan saya dama ita hakarak no balon nebe hakarak karik atau pasa iha entrevista rumah vaga serviço rumah belemos hasai oração ba São Gabriel Arcanjo tambah idane anjo comunicador mensageiro maromak ninian. Simplesmente hanesamos ohin São Miguel Arcanjo nian ita halo teho di padre ita temi nune. Anjo bot São Gabriel, ami husu ba ita bot, sai ami ni intercessor iha maromak ni kadunan santo ba ami ni necessidade agora nian. Hanesang iha tempo nebe ita bot hato o mistério encarnação ba Virgem Maria. Hein katak li husi oração no ajuda husi itabot iha lalehan. Ami bele hetang grasa be hanesan. Ihane bele temi intenção rumah, por exemplo, hakarak hetan geração, hotu tia bele continua. No bele hanai aman maromak bana fating iha moris idane. Amen. Continua remata ho ami aman, Ave Maria no Gloria. Depois ita temi São Gabriel Arcanjo harohan mai ami. Remata na fating hanesang ohin halo di padre. Ne maka itani oração simples ba itani Arcanjo São Miguel Arcanjo ho São Gabriel Arcanjo. Agora se ita hasai oração ba itani nia anjo São Rafael Arcanjo, ita tene katak anjo Rafael nudar maromak ninia anjo maromak ni aimuruk. Tambane anjo Rafael mos hetan knar hanesa anjo nebe atu proteze ita ni viagem sira nomos anjo ba foi sae siranian. Dili ba nebe buka domi, buka dobeng, buka par hasai oração ba anjo São Rafael Arcanjo ne se hetan graça bot. Ninia modelo oração simples los, hanesamos ohin ita hasai oração ba anjo Arcanjo na rua de selu, halo di padre tia, ita temi simples nune. Rafael anjo bot, protetor ba ami ne viagem,
acompanha ami iha viagem mundo idanenian. Guia no tudo dalan mai ami, atau ami na fatin lao iha dalan salvação nian. Ho aman maromak ni kibit, protege no hasai ami, husi tentação no diabo nia babeur. Tamba itabot mak maromak ni aimurok. Ho haraik an ami husu, kura ami husi moras oi-oin isi no klamar nian. Hein katak ho itabot hamutuk ho anzu santo sira, ami bele hahi hanai aman maromak bana fating. Amen. Ho tutia ita remata ho ami aman Ave Maria no Gloria ida. Ita temi São Rafael Arcanjo harohan mai ami, taka ho di Padre. Maluk sira ida ne maka oração simples nebe karik ita bele hasae ba ita ni anjo Arcantolo, São Miguel, São Gabriel, no São Rafael. Bahira atu hahu ita bele hahu luko intenção iha início, iha oin, molok rema molok hahu oração. Nomos liliu ba anjo São Gabriel o hen hau, for exemplo ne iha clarang ita bele hatama ita ni intenção sira. Ba São Rafael ita ni intenção bele kuli uluk iha oin molok ita hasai oração. Oras reza nian simplesmente ita bel reza sa oras date. Bahira ita temi sirenaran, sira marka sene presensa iha ita. Tamba oração dene mak mos lor-loron hau hasae, iha hau nia reza rosario, hau sempre taka mos ho oração tolu ne, ba ita nini arcanjo sira, khusus sira ni proteção, guardião, ba ita. Diak maluk sira, hau fiar katak, ita nebel ajuda ita hotu, atau continua hasae ita nia, hamiti ita ne fe, ba ita nia maromak, liu husi ita nia arcanjo sira ne tulun mos. Ba maluk sira nebe fong, foi hamutu que canal ne, hau ni bem-vindo. Ba maluk sira nebe sempre acompanha ona. Salam rosario ba maluk sira hotu, keta haluha. Bele subscribe atau nune video sira nebe hau publika lor-loron tambah oras ni hau ya komitmentu lor-loron halo video iha YouTube maluk sira bele acompanha kedang bahira subscribe bele halo klik mos iha bell o sinu sinu nebe mak notificação ni iha sorine subscribe ni sorine klik ida sinu de leten leu all notification atau nune bahira video form hau publika maluk sira bele simu kedang. Bele mos fahetutan no se maluk sira precisa oração seluk rumah. Simplesmente hakerek ya okosne. Halo komentar ya okosne hakerek ba oração nebe maluk sira hanoin kata kau bela ajuda ba maluk sira. Oração saída de novena ka oração sira bahira maluk sira hakerek ne hau se prepara no hau se halomos video especial tu request ka tu pedido maluk sira nian iha kolom komentar nebe maluk sira hakerek. Tamane maluk sira husik helaba imne komentário sira iha oração de nene okos atum ne bahira iha kari pedido phone rumah hau bele halo oração seluk tan ba maluk sira. Obrigado barak ba ito hotu e salam rosario.